Assalamu alaikum tuğanlar. Kırgız sol kanat içkilik iyi on kanat. Şunu buyursa başladım. Polный mına içkilikten sol kanat, on kanattan kimdir? Tağay, Adigene'den tarqaganlar. Adigene'nin azırkı uçurda Joru, Jol жақшы urusu. Andan Jolubay, Jolubay'dan Ayjoru Astar, Aça Joru Kastar. Şul iki urusun жазып кеткам. Полный. Окей. Барлығын порядкаға салып. Полный. Шуға сіздердің жардамыңар керек. Мисал үшін мына Кучкачтан Аша Жорудан Кучкач, Чегирден Кучкач, Кучкачты аша турган болсок, бул жактан Кучкачтын 6 баласы бар. Гүлчике отор Борбода Ирекеш Жоруп Жошпай Жоруп кача турган болсок. О, мына Жоруптун баласы Коңкош Шоролук 2 баласы. Андан Коңкоштун балдары булар 3 баласы Кулбай, Үсөнбек, Чонобай. Үсөнбектен Күрөңбай, Назарбай, Атабай, Боронбай, Малакан. Деп мындай полный жазып кеттім туғандар. Ар бирин деталін ағылчы. Шосылеріне жардамыңар керек. Ким кайсы урудан, кайсы уруга келип такалат, кимге келип такалат. Полный желательно директке, болбосо комментарийге кенен кылып жазсаңар. Шул жерден полный киргизейли ар бир уруну. Ошо полный толук иншалла айыгына чыгарайын деп атам. Аракет кылып. Анан толуктаганыбыздан кийин иншалла жок дегенде биз жетишпесек да келечектеги муун келип аткан ата бабасы ким болгон акыркы жетишкен технология менен өздөрү изилдеп өздөрүнүн тууган уругун табып иншалла пайдабыз тиет деген үмүттөмүн.